Nana Katsi Otodu Ebien. Nana Bocho Monsadumum. Aha. Katsi Kukwadu. Hen Otodu Ebien na Akwaba. Na Otobidibio. Yawo hena henapo for him ewa ha. Nana Achen Anana Achen Otodu Esia ewa hanana Akwaba. No amanesado. Yefuo biewa Yeroko Hen Nana Obri Eduama Nkoso hen ewo Oguaa traditional area Nana Akwaba Yawo Yawo achamifu nyina woni hen Nana Kofi Kuma Otodu Ebien achamifu nyina woni hen Nana Akwaba Yawo Nana Ama Ewu Adom Nana Akwaba Yawo Nana Kojo Abaka Otodu Enum Esweti na Ante Esweti Nana Akwaba Yawo Nana Ejiriba Ozikan Ono ye Amuyoba Hima Ono so ye Apejahin Ewo Apejahima wo Oguaa traditional area Nana Akwaba Afi Yawo Yina Henmami Ponti Hima Nana Amba Yaba Oye Efutu Himba. They are not part of the procession. Bio I Yawo have also seen Nigerian Nana Professor residents of Nyanaba Siapim Ghana. Oye Dehia Bahima Ewaha Nana Mwakwaba Ready? Afi Waiting for the arrival. Santina Nana Mzababan Yama Mobi Berehu Nana Biara in the Pankasi of Wapakan na Ezama Ashafo Nete for what say a free bearer of Medi life. Yes, right. Emisafu Ned Canaban Homo Yamato Madi Pe Your business ability a benti. It's a benti for one name, yes, right. Humbo Kwechi Gaka. I'm a benti as a Fukunanga Saba. No way, baby, no Homusu Atina. The man of Bia is that massive for swimming around Otsi, a slum. One more young son and so, in my hand. On Tabia, Nanu Mudaha, Najmedia, to them DJ. Yes, sir. And you know about the snare of the crown, my hand. Sunday. Nananom is the kind of hand I won't pay for a share. But Matthew and Asher, Massa taping a hair. Wife of a fair, or the town and Nanum our pony, it's the ha. Yan saying carbon and sense to go there. In what I said, or Massa at a minute, Nano, your son. Or yes, a first son, and Mr. Funegua. And they say, and ye. Asafunu mubiara masro kwechi kakra mahen ama asafumban wedu guest crew here ama asafumban ba
One yo pin sorry. Yes, I am. Yensen Cowboy, Yanson, DJ. Yes, I won't be. And you must search near the coming eye. Yes, I feel Sasa from you home po. Phantom from Oguaa. No more Biarano. Abba, none women by Jido. The song. Brickriasu. Yawo, Nananom, Alatafu, Awaha. Wofi Oya Alatemem. Warri State. Na Ashe. Mbe Wesi Wafu one who. One Fedodo. Na answer Penny Boshe. I will meet Maddy. I don't want to king bay. But just give me wait. Only I got media Missa and Fa Nananom Alatafun. Now, watching one, you know. Now, we can see on the plan. DJ is now such a new nigga coming in. It has.
Na yense na so za otodu ebien ay anafo yesra enye anafunyi de eka wona asefuku no a mosra bia tia no soko wachi kakra wona wotore ba asa oye ma masafa mobo enten ente mosra bentilfo a wodi kan bai no yasenye wuya na obatena patena so yesra wonje ma benti asefuku no nkote na wongatena ho damara so na anafo esuo ba damara enten benti ya number 1 anafo number 2 enten number 3 nkum number 4 yesraum Asha obiane trabe no is na chance ozi is asanwo woma yenzidu ma onye fe ma onye anwoche yasan ya wu bentifu na worban ehwan oso won yi oman safi enti yasra huna na mu wan jama frenzi ubotwem wakọ Benti supi na osi odo abatu ane entinfo aha entinfo anche biara nso ya baba anche biara nso entinfo ya baba Kai edi aya bentifu yin aman safi ubaya obi ntum watuma obi mboyi bentifa onche biara anafusu baba igwai abosme de sensan yachine san yankotuko be san eteburu yasefuku we san kayina yantufu yin
ina na Kwame do otodu esia na Nananom a edi kan abatena asen yawo Nana Kojo Abaka otodu enum antwe suechi na esuechi Damasu na yewo Nana Kwesi Basa atodu ebasa aye basakrom awaha Damasu na yewo Nana Mehu Adonte himba naso awaha yawo Nana Echiriba odikan oninu Oman Safia Nana Kwame do to desia Anin Norban Ochede or Trede only Oman Safi International Fosa Safia Okran Asoboya Obintum So Tuma Obintum way Bensifa Oman Safi Honina Safa Sanina Yamba Nuzi Nana Kwame do to desia Bensia Aso Oman Safi International Fosa Now Fosa Nana Fosa Oye entin na mama me Charlotte Osai ano nkumi ya number 4 na oye baketue no so nkumfo en wade ikanwa why back to back last year why ya tuadu mpenesia na yen wanwa osande ene mama do da ba she nkumfo mu no enku na baketwe biara akensa oye hemianom wosi woye fosu no do no nkumfo agene mpenesia abakosemi numu yedu onsida de sebu kwamboko ekohwe afi apima hakro edokun asia besi nda asafuku bi anyiwa oya akensi na yesi oya baketwe no waje atuado mpena ne bu na hanmami oraye Charlotte Osei ado da ba hye nkumfo ire bi bisa no ya no waje mejimi de afro bede yin smoti bia no obaji aha ye Cape Coast Oguaa Fetu Afahye ene ye de ho amane nyina efi beye adwada no abai ye de ho amane nyina ye de abrel na ye wo Cape Coast precisely Victoria Park and Jubilee Park aha ene the Grand Durbar baso ya sha se beye don hwe beye mienu ko eni ye hwe ani muso Osaberima Kwesi Atta otoso mienu eba betena se already asafo companies no eba enkakra ya mu nyina ba betena se procession a ye de fa kromu no ne nyina ne ye de no so mufo ne ye de abrel ya ye kasa de enche bia na dwumadie no ankasa asha se officer oh aban oh okay enti ye da se papa me dey the chief general force na nia etienie Oguaa Fetu Afahye no e ya afahye ba ko Ghana ha ejane nan so pa ho abakosem yenim Cape Coast say aha slave trade
adwadie ya na nipaton ne ade wo mu no edi akotene wo ha papa enti se ba ne se ya na se na penifo se no yedu amanfo so a na yakai yanom enti fidwada no ba dwumadie wudo no a na akoso a enei the grand derba enso so yede abrel ma yanko ete kakra akoms night yede ho amane ebo no yede ebrel adwadifo ma no so ekoya yede de ema Osaberima eno so ho amane no yede ebrel ansa na fei enura apaprantem enso so Nananom etu anamo de ekọ ho na the climax yebeka say afie twemu the planning committee enso so the planning committee etonsa de frɛ His Royal Majesty Asante Hino 2472 ono na afie twemu ode na nimonyam ebetai afahye yi echi afie wo ma frigana ha ekọ Nigeria alatamem atonsa de afrɛ the Olu of Warri Olu Ojiame Atuwache saa so ene ne yire nso so eka ho na wa atonsa e dia from a ye ka sei ene ne nansa na wo mode wonumonyam ekochia Osaberima Kwesi Atta ya otoso emienu na se ye ka Warri ene Cape Coast abakosam no ase edanso kakra esanse Warri no enso so edampoano the state of Warri no edampoano se na Cape Coast nso so edampoano ya it is slave trade in the keka ho no nyina no woma hunu bi epen etre ho akohia se yeto nsafre the 21st Olu of Warri Olu Ojiame Atuwache the third on ne re Ivie Atuwache the third amamode manumanyam ebetai dwumadie yi echi eti dwumadie ahodo no a na akoso enura Orange Friday ebaso Orange Friday ebaso papa all right eti yehwa ne ekoso ewa ha ohwe asafo companies no na kakran wono mo eba eno ase na medical na manuguso America no eno Orange Friday no ebaso yeah Orange Friday as we know now is the biggest street carnival in the whole of West Africa. Thousands of people eno sami ha maninka nipa bebro over 15,000 and enra one more ebeshia mu Cape Coast mountain so a na krom ha nyina aye orange enti enra Orange Friday no so ya de mu amane nyina mo hwa Adom TV no ya de nyina e de ebrel enti ya ka sei ya hwa asafo companies no anim da se me ma asafo companies dodo no a asafo companies no mo ye enso 7 companies ya wo Bentir company where number 1 so and a yawo Anafo company where number 2 and a yawo Inten company where number 3 Inkum company where number 4 and a Brofuma company so where number 5 Akampafo one so where number 6 and Amamere company where number 7. So these are the 7 Asafo companies. All right, Titi. Now Asafo companies are one guso a one eba no. Na me de atudwa no. Dwuma de mbeka say ejina Asafo companies no one nine so papa because and then one more kwenya to display what they have culturally. Entina ho amane no eno no. Yeguswa ya yehwe empanifo nkae Asafo companies na Nananom nkae no so mu nyina ba bepie mu ha dwuma de anyam ko na me di ho chia me ne nuaba ma me boatema the Fantidor ana mene no chia me ma me boatema e wo me nchen ha ya ba ye wadi adwuma papa aba adwuma papa mami akwaba nice one and you welcome nyo afen come to yen
enti me nua ba ma me boatma edi me no edi dwumadie ho hia me enti Yamazoye near our Jubilee Park and Victoria Park nyina no yɛde nyina ɛde ɛbrɛ live ɛwɔ TV so so and on social media Adom TV on Facebook, Adom TV on YouTube, Adom TV on TikTok and other social media handles into koso ahwɛ ne go subia ne de ho amane no ɛde ɛbrɛ ɛnche bia no Nananom ahemfo Osaberima Kwesi Atta autoday bien obaba na fe ojiame olu of Warri ojiame atuwache yo no so todo ebasa onyene wonya aba bepem ha ya kase de alatafo no ha pa alatafo no aba ya won ba be kire do e de ama won no ehine mpon to koso a na hwe Adom TV Oguaa Fetu Afahye 2025 the grand deba e ho amane e na e de ebrew Navufun Abakansa Ewo Baka and as a photo today bien well Oguaa of a son yeah an afro and Abakansa it's saying I know Bensefua na one more condemn the come na Nananom esuambra na so mezagwa kanche Nananom a edika no ha na sanenso so de Nananom bi me edikan abatena asi ye wonana professor Nyene ba siapem oye dehia ba hima wa batena ase